Imos ahora con unha nova lección. Hi, Cristina! Buenos días! Como estás? What was it? Cansada? Eu tamén. Pero, ben, contenta. A tope. Hoxe imos ver verbos sobre actividades. Alright. Ok? Cantar. Ok? Bailar. Trabalhar. Estudar. Viajar. Dormir. What's your favorite verb in the reality? Bailar. Bailar. O meu Bailar. dormir. I don't like estudar. No. Estudar, no, mal. Pero a xente pode estudar co digo cho eu. Yes, Así que a very, tope very estudar true. tamén. To like, gustar. Okay. Sempre vai con un pronome. Me, che, según a persoa. E, ademais, antes deso, tes que dicir a quen. A min, a ti, a el. Sería a min gusta me cantar. É máis longo que no inglés. Alright. A mí gustame o teu can. A ti gustache cantar. A él, ela, a vostede gustaye. A nos gustanos. A vos gusta vos. A eles, a elas, a vostedes gustayes. Perfect! Yeah! Remember, Cristina, that this is structure is only for singular things, okay? That makes me nervous for what it's like for plural things. It's the same, but we have an "en" before the pronoun, the last pronoun. Got it. A min gustanme os teus cans. Okay. A mí gustanme os cans. A ti gustanche. A él, a ella, a vostede gustañe. A nos gustanos. A vos gustambos. A ellos, a ellas, a vostedes gustañes. Ok, I know it's difficult. Agora sí que imos co negativo. Okay. Tamén é moi difícil, Cristina. So difficult. Because the structure is different. Yeah. A ver, cando algo está en negativo, o pronome cambia de sitio. Entón, en normal sería a min gústame cantar, pero a min non me gusta. Gusta ao final de todo. Okay. A mí no me gusta cantar. A ti no te gusta bailar. A él, a ella, a vostede non lle gusta o teucan. A nos non nos gusta a praia. A vos non vos gusta cantar. A eles, a ellas, a vostedes non lles gusta bailar. Yay! Perfect! Ok. Agora, o mesmo, negativa, en plural. Okay, so, a mí no me gustan as mazas. 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 A ti no te gustan os cans. A él, a ella, a vostede no le gustan. A nos no nos gustan. A vos no vos gustan. A ellos, a ellas, a vostedes no les gustan os cans. Moi ben, Cristina! Respira! So, the real test begins. The real test. Temos a uxía, temos o verbo gustar e temos apples, ok? Okay, all right. So, a uxía or a ela. Sí, perfecto. Gustalle as mazas. Gustanlle, está moi ben, está genial. Pero só che faltou ese N. Gustañe. Perfect, Cristina. So close. Roy. Can we change his Not his Roy. Roy. A él no le gusta trabajar. Perfect.
Yeah, negative is so much easier. Before I finish this lesson, we can question and answer some things that we Okay. like or we don't like. Entón, gustache o pemento? Nada. Gustache viaxar? Sí, gústame viajar. Fíxome gracia porque se dices sí xa nos entendemos. Pregúntame tú a min. Gustache bailar. A min gústame moito bailar. Yay! Cristina! Que ben, moi ben todo. You are a really, really galega pro.